Te ahua nei ka whakawhiwhia a Ngāi Tahu ki tētahi pūtea tāpiri e hia miliona tāra nei te uara, hei tāpiritanga ki te pūtea i hoatua i ki a rātou i te whakataunga o tā rātou tono tiriti o Waitangi i te tau 90. Ko rātou tētahi o ngā iwi e rua i whai wāhanga piri i roto i tā rātou kirimana. Engari, hei tā rangitāne he iwi paku ake i a Ngāi Tahu i roto i te wai pounamu. Ka rea no tā rātou kokoraho kia whakatauria i tēnei wā, nō reira me kaua a Ngāi Tahu e peke whakamua atu i a rātou. He maunga teitei kei mua tonu i te aroaro kia tutuki i te nuinga o ngā kokoraho tiriti. Heoi ka uaua pea mā ētahi atu iwi kia eke rāno te katoa ki te kotahi piriona tāra. Both Tainui and Ngāi Tahu took a huge gamble in being the first to go through this process for settlement. We could have lost out badly. I te whakatutukinga o tā rātou kokoraho tiriti, ko tahi rau whetu miriona tāra te nui, i whakaritea a Ngāi Tahu i tētahi herenga pūtea. Ko te matapai a te heamana o te iwi, ka tīmataria i mua i te paunga o tēnei tau. Once it reaches $1 billion, ours is 16.3 cents in the dollar, over $1 billion. E rua te kau mā ono ngā kokoraho tiriti kua taike ki tōna mutunga. Ko tainui tētahi, ko tahi rau whetu te kau miriona tāra te nui, ko Ngāti Awa anō tētahi, kaitua o te whātekau miriona tāra. The issue more for some of us little iwi on the block is that the Crown should be actually settling with us, treat us like Warner Brothers, just roll some legislation through. Ara ke te mā harahara o etahi o ngā iwi paku, kaore anō kia kite i ngā hua o tēnei mea te whakataunga tiriti. Ko te ani pā kai pokea anō te wā me te rawa o te krauna ki runga i ngā iwi nui pēnei i a Ngāi Tahu. I can understand where they're coming from. I don't agree with them. As I say, the relativity mechanism is just a simple part of our settlement process that was agreed to and went through in legislation in 1998. Hurry up and write it so that we also have the opportunity to enjoy the same post-settlement environment that Ngāi Tahu and Tainui are enjoying. Hei te taite e tū mai nei ka whakatutuki anō kia rima ngā kokoraho tiriti ki rō whare pāremata. Heoi e toru te kau mā waru ngā iwi, kei te tatari tonu. Jasmine Pearson, Te Karere.